Lero buno mugusi igotwacha wetire kiombe giaito ukonde mwa mangana agenderete gusi yaito ande amangana yiga konyetayo amangana yiga twachire konyanyora iga chakire kero umwana ominto Fred Okengo Matiang'i atangasire kobori aro president eyemo nigo tole no gokumia no moichana mangana achakire kororekana asigusi yaito aitu achira bunabagaka bunabangina bunaba pastor bunaba antabanyabiasara abarai bale tokora professionals ebichana byeito chichensi bochagokana nechinchira chinene nga kisegi twarole chigokorekana samatanga bwangu twarenge nyari bariga egekero mwaka tongi ale koenia mamu mwabo amangana akarorekana mabe twarenge wikiye twarenga ali ekero musikongwae ale koenia mamu mwabo ngabarai bacholire bakeire chikura bamanya koimukekera umurayo ndagukwana esegi yachaka nanda maene bahakana wakumurayo nde etwakira agukana buno mugusi ngomugusi ntobwatiri bagari ebintu ebyo nande yigerege ntokeregia park ward mono totanyare wanja gatumenyete asomulembe nande gatoli mutu mustari wa mbera azokora na kurandio mulembe ngatomenye buya nabantu baito tomenye no mulembe regardless kore political affiliation gete ose kora segete enseye omuguzi yabo mulembe na Kenya ebe mulembe gotu akanira nandi tu akondemiri ebintu biri byarorekana umurayoria tokoboria those state agencies kiraroro ngakanga twaigure nonye no richaveti kangurali kiwe statement kanga twaigura baraibaria ba chiru bwangu nakobori munkieke bagokora elia kabere twachiraiga chasa marieta nesta nyamuamu omongi na korugusi egente kamonare kuchakoteba eserikali yaito ya Kenya ngime yobwate serikali 47 revenue gosangireriwa mbamanyete muna chibesa chiko bangu ko chichi county mbali chibesa chiri chonsi piche serikali yebwate kerega bane kuchibesa chigenda kokora magendero ali county nare goteba iga abangi na bonsi pigusigo bakumeti baichanete bakumeti ngachibesa chiri chiumoire ali go chinga chinjugu bako benda baye kubana kutakuna nandi baba ko ligocha bona twari gocha goteba iga abangina n'abana baito n'abagaka intu abagusigo torama na ntwanje tomorembe nonya nebisa kubinde wabiko tamagocha gusiye karabiye kere ekyagara gusiyera yo morembe yo bwanjani intu twari gocha goteba iga chibesa chiri state house ayonye gwachete koi chiao nenda yao tarimo gusikwa renterete president ya Kenya Dr. William Samoei Ruto tigamanye ng'abachumba bali bakomongaina bali komotebie kene intu abagusinto bwate area itayemo ekoro ko Fred Okengo kore mamugasona intu ntori korusi wo bali bachete igo batebete iga 90 twairanire nechibasi twachete kuo entera yako ono gwanta Okengo Fred Matiang'i igo twari gocha goteba abamura bali baito babere Chavet noli onde kibagende abagusimba atebete ngo barangeri bali n'abana abake mbamanyeti kende toje tobakwanire baywane bagenderere igo twari gocha kubatebinga basarie kemira yito gekeiga lakini otoko bake iboko baywanane naende bali siko choini ayo mongino oli obwata abana 10 nyomba manya eserikali ya 2027 Fred Okengo abangina twagikeiri abangina na ubara abange kamuranje abagaka n'abangina twabasoroire Kenya ngima twabasoroire ebisakubiri byatambwa Matiang'i tariyo muzibe ko mutambwa ebisaku byonsipi tobahamo togenderere asa tokonye togendoromo totaboki biyamono anda maene taliyo gwanja waito lakini omo Kenya omogima asabe tagwa kogenda Mombasa okogenda everywhere eliye taliyo omwana oito Fred Matiang'i yakwanirwe naende ogwanirwe asikwe mono naenda ewa masikani echeche yekoletu ngakibura buru ng'abantu bakorusigwa bako beku state house kuoro kinga ng'abagusimba likende. We are here to confirm litukoli ya lero inga Matiang'i we are behind him totally. Kunomo gusino otole
kisabali eki na mokora kinyinge go kialia igantagete ko batebi buno mogusi nandi omurayi bw'ekiombe nene bunekeiga ingo mogusi tali ko kigotengekibwa ase nambe yeiga yoa omonto okorukwa matiani ai wa masikani nandi nko mwakira tole kikura elio moelio abarayi bande ngo kwana bale asama tukabwango emirimo ya kinchiri Kenya tutaramanya egekogera evyombo bya serikali buna institutions kibekire. There is institution ya parliament ekugamba mangana amanene yakora revenue allocation yakora approve of the budget hono twanyorire bwango iga ingana ende ege mangana auncho getenga lera magendero igali state house inga abantu tokogenda tukikuya magendero ku state house toko bolingi kiabete intu abagusito taramanya egekogera onyine county government, we have the executive, we have the assembly bamanyete nga ya magendera gotoka onyen Kenya mbamanyete aba Kenya sa magendera gotoka twale koboria onyine kibese kiabere kinyinge kikoletwa bali bakiete nandi bakire bamanye nga bataranyora kibese kinabwa abangi nandi nga kibese kira ikira ko mwana incho kawaida togo sabanga mtoganetie oburayi obuya in this country. And we are also asking the head of state inganya alikogendi enseye asama chiko na ase integrity eliariete na kotianerebuku nganya sako onyo mogusi tosuke mutu tobwate birengere liebiyanga gusi yaito bwango igankura bere nande yarabire twabulire bisaku byonzi egekora intu tobwate segi tobwatirane asogosira omwana ito Fred Okengo Matiangi Koto take kote amna intu omogusi korukare kero omonto agakure nonyene ekerero giagakorirwe giagatenenire omonto yora arerwa ama ekerere giasu kigumotuo kiamanya gokorwa ostari bogo yakaberu no mogusi oisa konyoro omonto okure onya konyoro omonto korwa nse mabegete ekerere kegeni agotenga no mogoka bwana so omonto rioko igo yakabeire kebe mono twagire konyora abarayi baito tujorete bali tugigo to present yari batara magerero gusi igo bakanyeta abantu bakwe gusi baje koleta kiburu ororo baje kworokia abantu na kibara bakangwangana na kibara serikali yangana igo to gikogikeria mangana ari agenderete na ndo taya bagambia abana ntu abagusi tuakandi na twagikero na makwenda bikoma bono igaba toletere kera baturangirie mekutano baturangirie mekutano y'abantu bari moyo batobori mechano kitobwate buno mogusi nande buno mogusi igo anda taya barayi bari bonzi pi no mogusi una nje kiongozi kianza omonto tobwate okwani Kenya ngima okwani kuru mulima Kenya okwani libokamba ojire western baka Kisumu mato so boraira iko bako tebo omonto babwate gakuru ko mwesimiwa Fred Okengo Matiangi baka to yabara ibaito bali bako genda seta usikuwe chibeza kuruoro tigabagende boy lakini ndata ye William Ruto beza chiriyo koleta gusinji ko koragasi buna ntuwa magusi iko twamwete na omonto togochikurwana nere omwana oito orerera rwaito toterine nere togochikokunere Kenya kero yango nyoro bosubora abantu go bakwete ndumuna bagusindo tayari gokwa lakini ndanyoro bosubore no bosubora omonto koboreta Kenya igakuru ko mwesimu wa Fred Okengo Matiangi obu ebinto biri begandereta asama tanga kera abantu bakure igotoko birukana no obuhoki abana togochikogikeri na nto togochigendera bitiko gendera boiko obo no bwana oboke na nto twagikeri na saitani asi Philip Nyachoti. Mimi ni mwanabiashara katika eneo la Kisii County. Nataka tu kushtumu jambo moja. Nataka kumwambia gavana wetu, Gavana Simba Arati, usiingie kwenye mashindani unaanza kudanganya wananchi kwamba wewe umeenda state house kutafutia watu maendeleo. Nataka nikwambie uko na kazi yako, uko na budget yako, unafaa kufanyia watu wa Kisii. Nimekuona juzi ukiingia kwenye huko mashindani unaambia watu kwamba kuna ng'ombe unaenda kufuata kule state house. Sisi hatutaki ng'ombe. Sisi tunataka utufanyie maendeleo kwa zile pesa umepatiwa bilioni 15, ukihesabu mara 4 ni pesa mingi sana. Watu wa Kisii wanafaa kuwa wanajifurahisha kwamba wameweza kupata maendeleo. Nataka nikwambie governor, sisi tulikuchagua kama kijana, tukajua kwamba wewe uko na manifesto ambayo inaweza saidia watu wetu wa Kisii. Lakini tukijaribu kuangalia wewe kazi yako sasa, sijui kama uko na dosari mahali unamfuata kule rais kule state house kwamba haweze kuingia katika sehemu yako, haweze kusaidia maybe kama uko na shida zozote. Lakini hapa Kisii sisi tumesimama kidete na tunasema jamaa tuko na yeye, sio mwingine, ni Fred Okengo Matiangi.
hapo ndipo tunasimama. Nataka niwaambie wale viongozi ambao wanaunga Fred mkono, mheshimiwa wetu Senator, mheshimiwa Kibagendi, mheshimiwa Kemosi, wale wajamaa wote tunawapatia kongo na mheshimiwa Machogu, mketi chini, mujipange, mtupatie mwelekeo. Mungu awabariki. Ni Dr. Richard Mwevi kutoka Kitutu cha Chenot, na mimi najiunga mkono na Dr. Fred Matiang'i kusema watu wetu wa Kisii, Kenya mzima tumetembea na yeye. Tulienda Nyeri, Wakikuyu walisema sisi hapa tuko na wewe, enda kwingine utafute kura. Tukaenda Coast, wa Coast wakasema sisi tuko na Matiang'i. Wakasema hawa watu wenye wanaitwa one term walisema sasa wacha waite watu waende State House. Wakaenda kuwaambia kuna 10,000. Nataka kuwaambia hivi, sile pesa zenu mnaibiwa kwa SHA. University watoto wetu wamekuwa machokora. Hii serikali ya William Ruto ni serikali ambayo ya kupora mali. Muliona juzi Dr. Fred Matiang'i akitembea huko Coast, wa Coast wakasema hapa tumefunga. Sasa wa Kisii tunataka kusema wale wenye wanamtupa mawe, muache kurusa mawe kwa mtoto wenu. Mkwe kitu kimoja, vile tulienda na yeye nje wamekubali Kenya mzima. Sasa wewe Mkisii gani unakuja kusema Matiang'i atozi? Tunataka kuwaambia Wakisii wote tuko kitu kimoja, tuko na umoja wa kuunga Dr. Fred Matiang'i. Yeye ndiye atafiki Kenya, atafanya watoto wenye wanaenda university wanafunzi wasome, because hii kubusi yenye walileta, unajua ililetwa kwa manufaa ya serikali. Wako na strategy ya kuiba. Ukiangalia SHA, mgonjwa akienda hospitali kama hana pesa anakufa, mkiangalia na macho, anaambiwa alipe mwaka mzima ndio upate matibabu. Sasa hii serikali tunasema ni serikali yenye inatesa Wakenya. Wakenya wako na stress mingi, hata wakileta hii pesa yenye wanaleta 10,000. Sasa hivi tunaongea wako hapa kama mpaka wanataka kusema wako na mpango wa empowerment. Watu wetu nataka mpige hesabu ya biashara. Kama mimi mwenye biashara unapewa 64 shillings, hiyo utafanyia nini? Wanataka kutucheza na akili, lakini kitu nawaambia hii serikali Wakenya sasa